Kitabu cha kukumbukiza sheria mriango ni wa 8. Aisraeli manalagizwa masimsahau Bwana. Musa akiendelea kunena akiamba, hakikishani mnazigira amri zizi zose ni mpazo vivirero, ili kwamba muishi na mngezeke na mkangire na kuihalayo iti ambayo Bwana wapira karenu. Msisahau jo Bwana Mlungu wenu arijo mlongoza mongirani mosi konyika miaka 40 wahenda vivi ili amtereze na kumjeza na amanyejo mwazajo kala mdazigwira murize edu kamdazigwira Bwana wamtereza akimuhendea mkale na nzala na akimpa mana muri chakuramba chonini na karenu were kamudzakiria iye wahenda vijo ili amfundishe kukala mudamu kakala moyo kwa chakuria tu ela kwa kila neno rimbolaro kanwani mwa Bwana. Miaka hiyo 40 nguo zenu kazitarukire na magulu genu kwaga zalire baimanyani ukala Bwana Mlungu wenu ni kumwadhibu herebi mutu amwadhibu jongwanawe bai zigwire na amri za Bwana Mlungu wenu mpate kutuwa ngiraze na kumwagoha kwa kukala Bwana Mlungu wenu anambre hakaza ichimbidzo insi ya matso gamadzi gambolago mitangani na kutsuza mirimani na madeteni insi ya ngano na mere mizabibu na mitini na miko mamanga insi ya mafaga mizeituni na uchiwanyuchi kuko mndare chakura kutsuha kiza kamndatso wa kitu insi riyo mawege ni chuma kiza udimayo kutsimba kwa virimani kamboza ng'andu mdiho kala mzare na kwa kuha mundamulika Bwana Mlungu wenu kwa utua kumpa mbizo. Zimanyirireni pore mkamusa hau Bwana Mlungu wenu mkaricha kugwira amurize sheriaze na malagizoge ni mpago vivurero mdiho kala mzare na kwa kuha na kujenga nyumba mbizo na kuheshimu umo na mabadhi genu ga ng'ombe na mbuzi na ngonzi na fedha zenu na dhahabu zenu na josi mrijo najo kwangezeka msizionye na kumsahau Bwana Mlungu wenu ariye ng'amboza Misiri mreko kalamu mwatungwa iyo wamlongoza kahizaire hunyika bome ya kwa gosha insi ya kummalale sio mazi iriyo na nyoka shumu na mahambini Bwana akimbozera mazi kula kahiza ng'omba mkomu konyika akimpa mana mrie chakuramba cho akarenu kama kimanyire ili amtereze na kumjeza kwamba mwisho amuendere mazo baye msiaze mkaamba fuzakala matajiri kwa wadimiwe huna nguvu zehu enye mkumbukireni Bwana Mlungu wenu kwani yende ariye mupa wadimiwa kukala matajiri ili akimarishe shokilaganeche aricho chika na akare enu ere ahendajo vivirero ela mkimsahau Bwana Mlungu wenu na mkituwa milungu mingine na kuivoya na kuizamira na ng'ambira kamare vivirero kala ujeri wenye mdanongwa Bwana Mlungu wenu anda mnonga here za viria anongajo gumataifa mangine mbere zenu kwa kukala mdakala mzaka hala kuisirikiza sauti ya kwakwe. Ni hayo tu.